Athi uma unabaholi abanjengathi especially la, hawu mfowethu, thina abasibizi amabhlamane for nothing. Yezwa nje into makuthiwa siyakuyo lapha sesiyoyenza nje, futhi hhayi ukuthi nasiyozikala asilwi nomuntu kodwa suke sazi ukuthi sesiyokwenzani, siyokwenza leyo nto leyo. Ukhona ukuthi nizolikhona yini idumbu? Akasinike umshini wethu mfowethu, umshini nje siyawudinga azobona, akalethe umshini, akayovota lo muntu ngomhla ka-4 avotele i-EFF bese ayabona ukuthi na why thina. Uyezwa, uyobona thina umasipala sowuphatha ngendlela ehlukile kunabanye and definitely sizowuphatha this year. Okay, omunye ubhalile la uthi uke wababhalisele ukuvota. So uma usubabhalisele uthi ukubonakala ngazathi sebashintshwe ama-VD okanye ikhungu la bavota khona, uthi kungani beshintshiwe kwama-VD? Cabanga ukuthi ukhulumela nge-VD yasemthonjeni ngoba seyile phase 5. Akakacacise mhlawumbe. No, uyabona la eMangosuthu kuno-Ward 10 no-Ward 2, uyezwani, and i-demarcation yakhona igudla lapha ngase-General, uyayibona leyo nto leyo, igudla ngase-General. So ukuze kuvalwe lesikhungo salapha emthonjeni besidida abantu, uyezwani, ngoba abantu bangale ngasemthonjeni bengafuni ukushintsha, uyezwani, bethi bona ba-right bevota kuphi la ngoba kunjani kuseduze, uyayibona leyo nto leyo. Noma umuntu esengapha ku-Ward 10 afuna ukuthi ngoba sekuwa-Ward 10 lokuthi nje bebe-resist ukushintsha mfowethu, bebe-resist ukushintsha. So sagcina-ke bagcina abantu kwenzenjani bashintshwa, uyezwani. 2, kunabantu kanjani sibashintshile impela abantu mfethu, abantu sibabhalisile ukuvota, uyezwani, as we speak inamba yethu ihleli ku-588 abantu esibabhalise ukuvota, uyezwani. Then abanye sibashintshile ukuvota, ababhalisa koGoli sabashintsha sababuyisa ngapha, ababhalise kwezinye iy'ndawo sibashintsha sibafake umuntu la ave singamfaki umuntu lapha angashongo khona, uyezwani. If wena uyasi-check ukuthi ufuna sikubhalise kuphi, automatically sizokubhalisa kuphi kuleyo ndawo leyo osho khona, ngoba uma sikubhalisa phela kuleyo ndawo anti siyakusendela, siyakubhalisa, sithathe imininingwane yakho, sithathe inamba yakho angithi, kube ne-OTP number ezongena lapho, then uma usinikeze le OTP number bese uyasikhombisa ekhakini, sikubuka kwimepha angithi, mase siklikhe ekhakini, uyezwa, automatically iyayishona ukuthi wena uvota kuphi. Masiklikhe ekhakini, masiklikhe ekhakini bese siyabhala-ke nami bese siyathumela izinto online, then ibuye izinto online ezisho ukuthi uyithole imessage esho ukuthi usurejistile ukuvota. Asibarejistile impela-ke abantu mfowethu ukuvota. And 2 okokugcina, and 2 ngo-2021 ngangiyikhandidate le-EFF. Le nto engiceda kuyichaza yangidlisa kakhulu because ama-members amaningi ayefisa ukungivotela, kwakuthola ukuthi uma efika la esikhungweni enzenjani ajike. That's why sathatha i-initiative yokuthi asingene i-door to door, senze njani, sikhulume nala bantu abangapha sibachazele, and we did that. Umlayezo wakho kulabantu laba mhlawumbe abangakazi balivotela iqembu le-EFF ungathini ukubakhuthaza mhlawumbe ukuthi bevotele iqembu le-EFF? Mfowethu, if uzazi ukuthi lesimo esibhekene naso e-South Africa sinje, ayikho i-political party eyosiza abantu base-South Africa ngaphandle kwe-EFF. Lalela la, zibuza ukuthi wena why i-EFF abelungu beyihlasela kangaka, zibuza ukuthi why abelungu bekhipha imali engaka ukuthi kudicelelwe phansi isithunzi se-EFF nokuthi abantu bengayivoteli. Zibuza ukuthi why abantu be-social media bethengwe kangaka ukuze i-EFF beyi-decampaign, uyezwani. It's because imile entweni yayo, and lezi zinto esiyifunayo thina izona zinto eziyosiza abantu abamnyama base-South Africa. Mfowethu uhlala la e-South Africa but you don't own the land. If u-own i-land, u-own umhlaba mfowethu, u-owner, uyezwani, unayo yonke into. But la e-South Africa as a black South African siyi-majority but siyo-owner umhlaba omncane, bese kuthi i-minority i-owne ini umhlaba omkhulu. And thina njenge-EFF sifuna ukushintsha, siyawufuna umhlaba ukuwuthatha kubo laba aba-owner kakhulu, sifuna ukuwuthatha ngaphandle kwesinxephezelo. That's why sithi thina akushintshe u-section 25
we-Constitution, yezwana, Yeah. we-Land Act, yezwana. Why sisho njalo? I-Land Act ishaywe ngo-1913, kwashaywa i-Land Act emva kokuthi kusungulwe i-ANC ngo-1912, because kwasekuqala sekubonakala ukuthi abantu abamnyama sebeyaqala benze njani, bayahlakanipha, uyabona. Yeah. So kwase kwaqala-ke kwashaywa i-Land Act. So ngicabanga ukuthi njengamanje kuwo wonke ama-political parties ayathengwa but i-EFF ayithengeki. Bonke abelungu bayakwazi ukuyithenga but i-EFF nje imile. Even namanje ungabuza mfethu ngaye enkantolo bazama. That's why beze bathola into bathi nakhu uMalema ngathi udubula isibhamu emoyeni, yabona, base bethi hawu samthola, uyezwa, because abakaze bamthole, bayafisa ukumthola enechashaza but abaze bamthole enechashaza. But-ke uma ukwipolitiki khona vele abadlala ipolitiki yokuthi bakunamele ichashaza ngaso sonke isikhathi. Khona abantu abathakathi kahle kahle abadalelwe nje ukuthi okay wena umholi asimbeke ichashaza lokho. Alright, ekugcineni sesivala, imuphi umlayezo ongafisa ukuthi